kebun buah spesial tentunya buat masyarakat Sukajadi dan sekitarnya. Sebenarnya yang seberapa berapa Indonesia. Aduh ampun tulung buyut Jawa, anak putu anak selara, kaya tunggu langit kelawan bumi, nyawang pacar yen ganti kekasih. Kasuh kula nyeker jaluk pangapura, kula nyuwun doane dijabah, kula dendam sampai kapan dilali, durung sudi yen durung dadi sawiji. Aduh ampun tulung buyut Jawa. Permisi buyut, kula juluk ampun, kula nyuwun pangapura karo sampeyan, kula dendam cinta kula ditolak, cinta kula dipandang sebelah mata. Sakit, sakit. Percuma sun bengin disunat, yen kekasih kian kianat, rasakan rung kapiluyung yen durung kudungan sarung. Ya ora sandut bae kan. Godong kembili, iwak keting dicampur lemi, embu jodoh, embu si beli, sing penting bisa ngalami. Ngalami apane? Cinta lan kasih sayange, mengedongan-gedongan, kula nyeker jaluk pangapura, kula nyuwun doane dijabah, kula dendam sampai kapan dilali, durung sudi yen durung dadi sawiji. Aduh ampun tulung buyut Jawa. Bisa lekap. Spesial buat anak-anak kebun buah, buat majikan terkasih Bapak Jerwin Siluarga, si barang yang semua putra Mangunjaya, Raja Barang Paling Studio mulai. Inarannya apa ini? LDA Official. Asik. Percuma sun bengin disunat, yen kekasih kian kianat, rasakan rung kapiluyung yen durung kudungan
kembili iwak keting dicampur lemi embu jodoh embu si beli sing penting bisa ngalami apa alami dodol kesenge aduh ampun tulung buyut Jawa anak beku anak sing lelara kaya tungke langit lawan bumi nyawang pacar dan kekasih